马可福音第10章1Mo'oy o Yesu ho esmito mea usnune yutaya ohpihito tsoehane yorutan mo iwaho yueteunu to isi yoni omo botngonu chitsou isi yaizaho pokpatsohivito Yesu piochi tsou farisai mo esmiho baito to Yesu Akuevano akuzkuzwa o Yesu tuotosi o Yesu tikona eisvutami o horizuto isi teomneni hochi chihato hahotsunguna vjongusi isi apuya tuotosi to Yesu isi avato isi pashuya to Mose ihe yutinga isi teomneni to Mose hahotsungu hochi tmopsuno tposuno yupevai tetsu pe lui chiha mamespingi isi miusni to Yesu hoyainza hoisi posito Mose emo maizachi oesvuta moi mihomimu angu kuhtosuchi tohungu atinghino nia ahoisi hohon a tiai puhpungu osi tiai to hamo etsou moea hahotsungu hea mamespingi imitan etsou te mongoi to mameoi temue pohu o vjongu mitsu zonofeango emo yoso homoeno maiza o anamo iwaho yoso navjonga mamitsu zonichi feango kokoeno naisi yupa paepo usna to hamo o ate vazita tsou nimitsu imuemuto aemana ihe iwaha tuotosito tesina eni isi esansana to Yesu atsuhu hahotsungu hochishi teongasi navjongu ho iwaho mevjongu no motsmochi mamespingi zoutsu kuisinom sezo zu akuzkuzwa o vjongu hochi mongoita hahotsungu mamespingi ho iwaho mevjongu no motsmo zoutso maezo kuisino msezo 13 Piochi tsou omo mahafoto okoho baito to Yesu mea pewasa to Yesu heat inga koiza to tesi emo maiza chitsou neisi aiti to Yesu mona no suno miusini o tesi hoyainza poauhtan esi oko teava potani maiza omo yon toh puhpungene pepechi mau oko amoeno au mais a emo maiza chitsou temula atata dua inamo afu o te mais a oko ho tiou noh puhpung to hamo chitsou o ate ahtume de tema oko to hamo isitu pahsaha oko machichihi pewasa ho toyokeoi Suci motson au de eohu o Yesu panto chihi chitsou mo smous nu top unguto tuh chuto Yesu tuotosi mo umnichi sensei sumanan te o hioanian te o me de mayono ausi sinsou isi tuotosi to Yesu main chiosko ats oyainza o mo umnu Tapeoha o chihi chihamo ugana chimo mo osko ahtau te chohivi o oesvuta ote opchoi ote msezo ote meo eoi ote emeknu ote totpiei la meo tututsuto maameoi isi yutinga toich o sensei Atsutsuhu oesvutaeni os o ahozane moun a okoho atsuha noyuchi isi teotsumi to Yesu na umnata tohungushi so yainza monatsoni omouka atsuha pieni oezoezoisu faeni tomoti chiachitsou na peisu tekotsueno yupasuchi teko soangvane pepe atavei teko tofehniao neisi tadui toits o eni so teoezuhu o sapchisi teonanats o hotsu mongoi maiza homo na no yupasu isi mikuyung vi to Yesu o tesi miusni hoyainza emo yupasuchi tsou tus a
songoveoa hoci me du ookoto pungto hamo. Mo tamayam cita heeto Yesu o tesi at inghi isi ivaha yainsato Yesu mauoko. Hoci me du tamaokoto pungto hamo aumtus a songoveoa. Emoyu pasuci chou hoci me du tamaokoto pungto hamo mo ngoveo heto lakuta hoci yuh ututo koyuto fezo nemio mo asuh cueam ci otesi yupa tuocosu hoci maica siana ten ame de noto usni isi teotsumito Yesu otesi yainza wate pe rita chou o amo maica o hamo dasi a putzva pe lui moe tsunguhu o petelo teko aiti imjatsu teongasi ea tsuhumza ho toofehni su miusni to Yesu o tesi hoyainza ainoa teo haumta isvutamu namo afu o nomzoa o nomzota fukuing teonu vina emo manat ohaesa mameoi ooko hoina ezoezoyu tuote yonta maitan eho tov ohunote asuh cumani tena note se chonza cite apuhunguci emo nanatot ohaesa ino ooko ho ezoezoyu avinano te esmino akuzukuzoa at inghi yonto tena semu hoci puhpungu te mayono ausi sinso at inghi mo botongonu o moso muyo tena la wafeihi o moso wafeihi tena la muyo sanser to jono mo usnune Yerusalemu mo muyo o Yesu mo mangohenge o tohungu to tesi omo toofeihi ni chou mio maicaho ma sasmoyo isi ivaha ese vito Yesu omo masku wesoci tesi eisvuta o tenasi esimezata feango si cihi hioa isi ainza aitis a hote o emo usnune Yerusalemu maitan te noa pieni okocou ho faini to saisi chou ho dematso hio seiso tehe yisvuta ho opcoza ataveia faini to chou yafana tehe kemat mohi miusni ho teupsi diusna avinano opcoza ataveisi no miteuhi tena smoevove sansu o okoto sipitaici Yakovu ho Yohane mo to Yesu yainza sensei pantomo chonichi temza enza tataza hochiko pe di teomneni tuoto sito Yesu cumana temu ucia poahioane niao ihe yutinga hochiko chu Yusu hunguno soevo hunguci socaha tako sopa suupuami yono vhona namochihi yono veina namochihi isi miusni to Yesu hoyainza o aimu tsohivi cuma eimu enza o teo imacimo mayumu temueno soevoha o teo tiovaci tonono temueno pedi tiova ihe yutinga atemza pedui enza to Yesu io teo ima temueno te anana vaima o teo tiovaci tonono temueza tiova atinghi siana te melu soavaya o ana onate melu esvutu suoca haini isi ayotsneni no sia to hamo atesieno pafeni no sia tali to masku ci tesinaeni na ta bubut ua Yakovu ho Yohane imitan isicu eteuna to tuhsusi to Yesu o tesi miusni hoyainza imu cohivi io dahe tauna na la atuk cuta yata tiskova tah puhpung moya tonu no aut utsa yata tiskova ola papoe vutla ya tonu no esvututa yata tiskova
At inhi o atemu sa maiza. Ta taizomu sianate michi taijini. Aeno sianate toehunga soskuskunu. Sianate michi papoevu. Aeno sianatemu soskuskunu tamo botngonu. Maiza okotso o amosa tsemu hoho noa aut tazo. Mate tsemu hoho aut tazo. Avinano nomiono tousni atatiskovaho chiha o yachisin so. 46. Mo esmito eriko nete seoluano mongoita eriko o Yesu ho tesisi hoi omo botngonu jizou panto chihichi bukungu zo patimai chi okoto timai mo swaskiti to jeonu ho eabonu. Neisi tatsuhi ho zo Yesu ne nazaro mitsu mo zo mainza okoto tavitechi Yesu soveza o ihe koicha tomo botngonu chi zo potani homo taungu. At ingi nama mo asuhsut munoi mozo okoto tavite soveza o mo tosvo o Yesu yainza puauhtan ihe miusini o bukengu ho yainza teko matsotoyu yutsu aishi eoho asu isi osnia hochineni to bukengu o isi aoskopa bifti ho uhto tuhsuto Yesu. Isi tuotosito Yesu sumanateko poahiwane niao yutingi o bukengu sensei mi o michi bohongu. Yainza to Yesu nahatsu eohu isi tu poa eovu ota sinkosu. Mitu osni bohongu o bukengu tu toofehni to Yesu ho eohu.